Siyavuselana namhlanje kusenegameni lika Jesu kuso sifundo sethu lesichubekako lesithi forgiveness sikhuluma ngekuthethelana abantu abakethu ngoba ngona kuyingcikithi yempilo yemuntu uma ngabe sivuka ekseni siye esontweni kuyasho ke lokuthi into eqala efuna siyade ukuthi kufuna sithethelele kuze uNkulunkulu akuthethelele ku-out ukuthi ungema phambi kwelibandla uthi wangithethelele izono sengiya lapha khona iyasho inhliziyo ithi incincibo uma wena ungathethelele ngoba ukukhulume kahle kuMateyu 6 verse number 15 wathi uma nithethelela labanye abantu nami ngidakunthethelela but nangabe ningathetheleli nani ngeke nithethelelwe maye ngiyawaphinza namagama nawa ngoba inhloso yami ukuthi nangabe abantu bathethelelana kube nekuthula kulabo labashadile kube nekuthula emindenini kube nekuthula ebandleni labasonza khona ave kubuhlungu ukuthi abantu basonza ndzawonye but abakhulumisani kuze bakhulumisane kufunakala ukuthi kube khona umuntu osemkhatsini lona akhulumise ukuze loya ukhulumisa loya akuviwana kwenyanywana uthi ke lo mbuto ingabe sathane uhleka kangakanani ngiyabona ukuhleka kuvelele emhlathi itinyo angigcina ngekweukuthi bantu abakethu uma ngabe umuntu umthethelela usuqabanga lothi usuke umendela ifavor lo mthethelelako nguwe lo usuke kahle kahle utethula nangomthwalo emkhathini wakho noNkulunkulu lo ngena la mkhathini wakho noNkulunkulu usuke utethula nanangomthwalo wekuphila nanangumuntu nawo emhlabeni ningevana egameni lika Jesu namhlanje sendawo khona khulumisana kahle namhlanje ke bantu abakethu ake singene kunaliverse nali leli 2 Corinthians chapter 4 verse 8 kuya ku9 egameni lika Jesu inhloso yethu namhlanje sifuna ukuthinzana indzaba ye-betrayal nenzaba yokuthi umuntu akwendele phasi umuntu akulimate gani wena kufanele ukuthi umcolele lapha ku2 Corinthians 4 verse 8 and 9 kubhalwe ukuthi sicinzetelwa nzawo tonke kepha asibothoki sicinzetela nzawo tonke kepha asibothoki aphinze athi lo mbhali siyaqakeka kodwa asipheli mandla aphinze lo mbhali athi siyadingelwa kodwa uNkulunkulu akasilahli agcine ngekweukuthi egameni lika Jesu athi siyamukulwa siwiswe phansi kodwa akasibhujiswa ake ngibuyele ngilibukisise leli verse bantu abakethu uthi lo mbhali sicinzetelwa nzawo tonke side every side siyamukulwa siyaqinzetelwa siyafukwa siyaqinzetelwa siyaminyaniswa kepha asibothoki uyathi umuntu umuve akhala athi mina nasemndenini banginyanya nasemsebentini bangiphatha kabi nasesontweni nakhona kani mina ngibalekele kuphi sicinzetelwa nzawo tonke labanye uthi ukhenza wena ukhanze sibakhuluma ngawe nalona nakude lokusekelana nawe kude lovelana nawe timo tonke lomnya aze atikhunge eve ngathi usele yedwa emhlabeni oyinhlwa siqinzetelwa nzawo tonke but asibothoke umzalwane akabothoke umzalwane uyaqina abe strong kuyendeka vele lokwekuthi uve lokuthi angaphoqi umuntu mine but bangenyanya angaphoqi umuntu angaqali umuntu but ngihlala njalo ngekugula because bayangithakatha umthakatha kayi ngekweukuthi umpocile uya ngenzondo uthi uyakuzonda nje uthi ke lo mbhali noma ngabe kwendeka siface ama challenges esicinzetelwa nabantu lesibathanza ko labanye bakhona bacinzetelwa ngema spouses abo uve lokwekuthi yathi kunangumshado nangisengibanjwe kokuthi ngeke ngiphume abantu batawuthini otherwise ngangiyaphuma ngithathe lo mnyumfati ngangiyaphuma ngiganele enye indvodza because ngiyakuva loqinzeteleka ngiyeva lo I'm pressed ngiyeva lo sangisakhona ukusurvive ntonsa matima hayi bantu abakethu sikhuluma live le forgiveness egameni lika Jesu
sikhuluma livi lekuqolela, sikhuluma livi lekubuyisana, sikhuluma livi lekuthethelelana. Akakho lo sinless, akakho lo ngenasiqi, akakho lo ngenasono. Mthethelele, hlalani phasi nikhulume, hlalani phasi nilungise. Athi lo munye kude, inkosi Jesu lengeke ikulungise. Egameni likaJesu ukhuluma amagama esibili lombhali wathi siyacakeka kodwa akazipheli amandla. Kufika la silahlekelwa khona ithemba, kufika la khona sithi sibuka embili singayiboni ifuture, size sifise nekuyekela. Baningi abantu bashiyela ibandla, bayekela bahamba bayohlala phasi bacakekile. Baningi abantu baphuma emishadweni bahamba bahlala phasi bacakekile. Baningi abantu abashiya umsebenzi, baningi abantu abashiya isikolo, baningi abantu abashiya kuma-colleges bacakekile. Haleluya. Uthi kepha thina bazalwane asipheli amandla, we press on, we move forward, we move on. Asitsangali, kasilimali. Uthi siyacakeka kona lokucakeka vele siyafika ku-crossroad, siyafika kuyi-dilemma, siyafika ku-trilemma, but asidzinwa, kasiyekeli, kasihlali phasi, kasimi, siyaqhubeka sipheli mandla. Egameni likaJesu, how I wish this church lingathi kimi noma lithi kuNkulunkulu noma ngosi sicakeka, but we press on. Aze athi umhlabeleli waseluthela nxa amandla aphela Jesu yelekelela. Ngincane la kungena ekhaya ezulwini asilomnyeni akakhuluma athi ake ungiphe esomandla kukuva ukuthi umnanzi ukuze kuwe ngingasuki. Athi noma ngabe besekusebusuku, noma ngabe kukusihlwa, noma kukusasa, kuwe ngingasaphinzi nisuke. Akhulume amagama esithathu athi siyadingelwa kodwa uNkulunkulu kasilahli. Bayasethiya basicipha njalo. Uthi ukhulumela ivi kuthiwe uthinte uvese lihambe kakhulu, sekuthiwa uthinte laba basicambele emanga basikhulumele. Sivele ngathi sibantu laba uzucabane nemkakho niqatshaniswe ngokuthi kuqhamuke umuntu wangicambela emanga. Oh haleluya. Bayasidingela, bafuna ukusiwisa phasi, but lokumnanzi ngathi uNkulunkulu akasilahli. Noma besilahla, noma besidzela, noma sebakhulumeke konke lokubi ngathi, but uNkulunkulu yena solo uyasethemba, usinike amandla lamasha, akasilahli. Egameni likaJesu nombhali uye wagcina nganamagama lathi siyamukulwa, siwiswe phasi kodwa asibhujiswa. Wazi wangivisa buhlungu lo mbhali. Uthi siyamukulwa, simukelwa nzawo tonke. Ukumukulwe emndenini uve ukuthi yathi I am useless, uke umukulwe ekhathi ebandleni uve lokuthi uyabona la hayi ngiyehluleka manje. Uthi kuye kufika la khona simukulwa siwiswe phasi. Nive lo siyabona manje sengiphasi, ngiflat, ngilimele, ngilimele. Bazalwane kasilali lapho suku ngalesikhathi sesimukuliwe, sisuke sesiwile vele. But lo mbhalo ukhuluma namagama uthi kepha kasibhujiswa. Siyavuka uthi lo mnyeni akakhuluma uthi isundu liyavuka, isundu nangabe sikhukhula sibhekisa le mimoya storm, sibhekisa le liba nale habit yalo space liyabhenda, libhende nale direction yale storm khona kuze nasi ngabe sesengcilile storm bese lisundu liyasukuma liye emaphinze lime liqonze. Egameni likaJesu sikanjalo thina ngasibhujiswa, simane sivumelele simo, silale towards that direction of the storm. Egameni likaJesu sinasesendlule le storm bese siyavuka, sesikhuluma namagama lathi siyamukulwa, siwiswe phasi kepha kasiwi. Usisekani bantu abakethu egameni likaJesu.